Drago mi je što je Zadarski blok za Dan žena organizirao predavanje doktora Ivice Žuvele posvećeno ženskom reproduktivnom zdravlju. Nadam se da će sve kolegice koje su došle naći nešto korisno i nešto što možda nismo znale, a u svakom slučaju bitno je napomenuti da ovakva predavanja i dalje mislimo održavati, posebno zbog toga što tema ženskog reproduktivnog zdravlja mislimo da nije dovoljno zastupljena u medijima, u javnosti, a jedna osvještena žena može zapravo nekakva informacija spasiti život, zato pozivamo svih i dalje nas pratite na Zadarskom bloku, pokušat ćemo doprijeti do što više ljudi i povući ove teme u javnost što više. Ja bih samo počeo najprije s jednom malom statistikom. Svaki dan u Hrvatskoj jedna žena oboli od karcinoma vrata maternice, svaki dan jedna žena umre u Hrvatskoj od karcinoma vrata maternice. Povezanost HPV-a i raka vrata maternice preko 99%. Znači on je taj koji ulazi u stanicu, on je taj koji stalno rovari po toj stanici, stalno hoće nešto promijeniti i on može biti u fazi mirovanja, a može se aktivirati. Dakle, sve kad to zbrojimo, cikličke promjene na sluznici maternice, cerviksa pa i rodnice, ostale dakle upale koji mogu sniziti imunitet lokalno, znači ne govorimo općenito o imunitetu, nego lokalno imunitetu u rodnici, i HPV, onda može se dobiti promjene atipičnih stanja. Znači na mojih 100 papa testova, 6-7 smo rekli bude nekakvih promjena. To je to. Znači od 100 žena koje napravi papa test, 70 ih ima HPV, u njih 7, evo ga, sad da li to neki blaži oblik, nekakva atipija ili nešto, ili karcinom, o tome se da razgledati. Nikad neće biti karcinom ako žena redovite. Ono što se može dogoditi i ono na čemu mi inzistiramo i čemu zapravo služi ovo predavanje, da vam pokažemo da je redovitost jako bitna. Što ste redovitija, to je manja šansa da nama nešto promakne. Vidite kao HZZO, da bi se smanjili troškovi, da bi trebalo raditi papa test 3 godine. Krivo. Zašto? Primjer. Ako imate neku vremensku liniju, i sad recimo ovo je 2000, govorim bez veze sad, ovo je 2003, i ovo je sad 2006, tako? Kad bi žena bila redovita, puna pulsima HZZO. Ovo je papa test dobar, ovo je karcinom. Kako? Tako što je ovaj bio onih 30% nepouzdan. Tu je već bilo nešto, a nije uhvaćeno. Ali kad vi radite svake godine papa test, onda ćemo njega uhvatiti u ranoj fazi. Skuplje jedan karcinom nego 2000 papa testa. O prognozi da ne govorimo o toj ženi kako će biti. U tome je stvar. Preventiva je 4 puta jeftinija od kurative, od liječenja. A mi dajemo, koliko? 17 eura po glavi za preventivu. Švedska i Finska po 170 eura po glavi ulažu u preventivu. Njima zašto bolje? Baš me zanima zašto. Kad sebe zapustimo, onda ne možemo ništa prebaciti zdravstvenom sustavu. A mi moramo biti početak promjene sustava zdravstva. U našim glavama. Svake godine auto registriraš, tako? Pa traje po ure i platiš 3000 kuna. I to isto na put. Jer ćete kao dobit ćeš kaznu. A koja je ovdje cijena? Ja mislim da je tvoj život bitniji od neke hrpe lima, ili od kazne nekako, je tako? Kad bi se to uspjelo promijeniti, da moraš ići godišnju kontrolu, kao što moraš registrirati auto, onda će nam biti svima bolje. Ja sam u zadnjih 3 tjedna našao 4 karcinoma dojke. 4. Od te 4, 2 su žene imale mamografiju koja je onako malo sumnjiva, ali nisu išle po hitnom postupku. Ali piše treba ultrazvuk. I dobili su termin kad? 2020. Prvo, cijepljenje za HPV ide kod cura koje nisu imale odnos. Dakle, ako ona imala odnos, onda cijepljivo nema smisla. Znači, postoji velika šansa da je već pokupila HPV, sada znamo da 70% žena vjerovatno ima HPV. Drago mi je da sam bio u mogućnosti održati predavanje našim ženama za Međunarodni dan žena.
smatram da svako predavanje, uključujući ovog, ima za svrhu dignuti razinu svijesti o vlastitom zdravlju, jer je daleko bolja prognoza i daleko bolji ishod liječenja ako se više okrenemo u preventivi nego liječenju te iste bolesti. Hvala vam lijepo.